Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru byacu muhereye ijya no ku migabane y'amakungu ya kure bahereye mu karere k'ibiyaga binini kana mu muherere mu makumyabiri agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi turi ku igenekerezo rya 30 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijya no cyane cyane nka mwejeje gucyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kuri imwe rudende bagezaho amakuru yizewe amakuru aba yatojwe n'abamenyesha makuru dukomeje kwizera ko kandi amakuru dukomeje kubagezaho aba ari amakuru meza kandi akomeje kubanogera gatanu kuri gatanu kandi nk'uko mumaze kubimenyera amakuru yacu yibanda muri politique diplomacy ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini aho tuba turebera hamwe ibyasohotse mu itangazamakuru ibi byose bivugwa ijya n'ino cyane nk'ibyo tuba twagejejweho n'abamenyesha makuru bacu baherereye mu mujyi wa Goma abaherereye mu gisagara ca Bujumbura abaherereye mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi iguma yagiriza u Rwanda kugira ihuma amaso abanyagihugu ibyo turabigarukaho muri aya makuru turaza kukubwira ko kandi Sadek imereye nawe umutwe wa M23 turaza kukubwira ko abarundi mu gihugu cya Kenya bamerewe nabi cyane n'urugomo rwinshi dore ko ihohoterwa ku barundi rikomeje kwiyongera ibyo nibyo tugiye kurebaho muri aya makuru turatangaza amakuru bigiye bikomakomeye nka France24 bwiza.com Maisha DRC Congo Kivu Morning Post turebe ibyo bashyizeho muri iki gitondo turebere hamwe n'abanywanyi bacu baherereye ijya n'ino ndetse turaza kubabwira n'amakuru twagejejweho n'abamenyesha makuru bacu mwese muhawe ikaze munyemere duhere kuri aya makuru kuma mu gihugu cya Kenya impunzi z'abarundi zimerewe nabi cyane dore ko abangaba bari guhoterwa bikomeye n'abanyakenya dore ko abanyakenya komeje guhotera abarundi ku rwego rwo hejuru ndetse n'abandi banyamahanga baherereye muri iki gihugu cya Kenya makuru avuga ko iki gihugu cya Kenya gikomeje kwibasira bikomeye cyane harimo amabandi gikomeje kwibasirwa n'amabandi akomeje guhohotera abarundi dore ko buri cyumweru havugwa abarundi bapfuye kubera ko bahotewe bikabije cyane inzego z'umutekano zijya gutabara urugomo rwabaye ndetse rwagize ingaruka ku bakongomani ndetse n'abarundi baherereye muri iki gihugu dore ko abanyagihugu b'abarundi baherereye muri iki gihugu cya Kenya bakomeje guhohoterwa biri ku rwego rwo hejuru. Leta ya Kenya mu by'ukuri nta kintu ivuga kuri iki kibazo gihangayikishije abarundi muri rusange abarundi batangaje Burundi News TV ko bakomeje guhangayikishwa n'iri hohoterwa guhangayikishwa ko polisi ntakikora kugira ibe yahagarika ari kubera hano mu gihugu cya Kenya munyemere twese cyane turebe ku makuru ari kuvugwa leta y'u Burundi iguma yagiriza u Rwanda kugira ihuma amaso abene gihugu ibi ngibi n'abanyepolitike bagiye batandukanye babigaragaje ubwo baganiraga n'itangazamakuru bwiza.com ahangaha ikinyamakuru bwiza.com kibyutse cyandika aya makuru akomeye cyane dore ko leta y'u Burundi mubizi ko ifatanya na Antoine Felix Tshisekedi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guma bateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini kandi iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi binyuze mu mukuru w'igihugu cyabo Evariste Ndayishimiye nyicubahiro Evariste Ndayishimiye akaguma yagiriza igihugu cy'u Rwanda gukomeza gutera inkunga imitwe igiye itandukanye nka Red Tabara murabizi ko imaze iminsi yaragabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi hari ya Bubanza bikaba byaravugishe itangazamakuru ndetse na leta y'u Burundi dore ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyicubahiro Evariste Ndayishimiye bakomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo gikomeza kwivanga muri ibi bitero ndetse gikomeje no gutera leta y'u Burundi igihugu cy'u Burundi kirashinjwa amakosa akomeye cyane kubera ko kivuga yuko ari u Rwanda kandi mu by'ukuri ari ibibazo gifitanye n'abarundi bagenzi babo ibingibi biravugwa ko Red Tabara ari ya kera cyane kubera ko iyi yagumye igaba ibitero shuma mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi rero binyuze mu banyepolitike baba hanze y'igihugu n'aba mu gihugu baragaragaza ko CNDD FDD akabaye kuba yicana n'uyu muhari wa M23 wa Red Tabara bakareba icyakorwa mbere yuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Burundi ni kenshi cyumvikanye kivuga ko igihugu cy'u
Rwanda aricyo gitera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara, ari nacyo gikomeje kwataka igihugu cy'u Burundi ngo kikabishyira ku mutwe wa Red Tabara. Iki gihugu cy'u Burundi binyuze mu muvugizi wayo wa CNDD-FDD, uyu mutwe ashinja ko waturutse mu Rwanda ndetse aganatangaza ko angaba ari abanyarwanda. Mu by'ukuri abanyepolitike baherereye hanze y'iki gihugu uko batangarije ikinyamakuru bwiza.com nuko umuhari wa Red Tabara ugomba kwicarana na leta ya Gitega iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye bakagira ibyo baganiraho kugira barebere hamwe ibibazo byugarije iki gihugu, dore ko nta nyungu na nkeya babona mu gukomeza kugaba ibitero hano mu gihugu cy'u Burundi kereka kubicisha mu nzira ya diplomasi. Nubwo Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye babitera utwatsi akanavuga ko atabikozwa atazigera yicarana n'umuhari wa Red Tabara. Ibi ngibi biteye impungenge abanyagihugu, dore ko abanyagihugu bakomeza kurambirwa ibi bitero bya Red Tabara bikomeje kubagiraho ingaruka. Mu bitero bishize byavuzwe yuko imbonerakure zo zakuyemo kabo karenge ziriruka zitererana abaturage. Usibye ko uyu mutwe wa Red Tabara uko watangarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV yavuze ko ahangaha batateye u Burundi bagamije kuba bahohotera abaturage nk'uko babigerekwaho na leta y'u Burundi. Ahangaha batangaje ko bateye ibigo bya gisirikare biherereye hano Bubanza kuko nibyo bari bakeneye, ntabwo bari bakeneye abasivile. Iyi Red Tabara kandi yongeyeho amakuru avuga ko ubu ngubu bari guhangana na leta, batari guhangana na bene gihugu. Munyemerere twese cyane tujye ku makuru akomeye cyane ariko arakomeza kuvugwa ahangaha i Burundi, dore ko leta nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategetswe gucyura impunzi vuba na bwangu, dore ko izi mpunzi zereye mu gihugu cya Tanzania ku ngufu, dore ko izi mpunzi n'ubundi bari kuzishyiraho agahato ko gutaha hafatanyijwe n'izi leta zombi, haba leta ya Tanzania ndetse na leta y'u Burundi. Izi mpunzi rero ziherereye mu gihugu cya Tanzania n'ubundi zikaba zategetswe gutaha ku ngufu kandi mu bintu bitazafata igihe cy'umwaka. Nubwo bashyizeho umwaka batangaje ko utazagera kubera ko leta ya Tanzania ndetse na leta y'u Burundi ubu bashyize umukono ku masezerano yo gucyura izi mpunzi ku ngufu. Izi mpunzi kandi zatangaje impungenge zifite, zitangariza bwiza.com yuko ahari impungenge bikomeye cyane, dore ko ngo amakuru bafite mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo hakomeje kuba ibintu bibi bigiye bitandukanye, haba ihohoterwa, kutubahiriza agateka kazina muntu ndetse no gukomeza guhohotera abahungutse batangaje Burundi News TV ko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi nta mutekano urimo, cyane cyane mu ntara zigiye zitandukanye nka Ngozi, intara ya Cibitoke ndetse n'izindi ntara zigiye zitandukanye. Urugomo ngo rukomeje kwiyongera hano i Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura, dore ko izi mpunzi ariko zikomeza kugenda zitangaza. Abangaba dutangarije yuko binashobotse bakwisubirira mu buhungiro. Ni mu gihe kandi amasezerano yashyizweho umukono yo gucyura izi mpunzi ku ngufu, mu gihe leta y'u Burundi iyobowe na Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategetswe gucyura impunzi ku ngufu. Izi mpunzi kandi ziragaragaza ubushake bukeya bwo gutaha bitewe n'amakuru bagenda bakurura ibibera mu Burundi. Ibibera mu Burundi ni akamaramaza kubera ko iki gihugu kibasiwe n'umutekano muke ndetse kivanze no mu ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko kandi iki gihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko ikinyamakuru France 24 cyanditse ko ubu igihugu cy'u Burundi gikomerewe cyane bivanye n'ubukungu buri gukomeza kumanuka, by'umwihariko bitewe n'iyi ntambara Burundi bwivanzemo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu bwiza.com ndetse na France 24 nk'uko abanyamakuru bagiye babyandika ngo abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'ubukungu bagaragaje ko ubukungu bw'u Burundi kugira buzahuke bizafata imyaka irenga 5 kugira babe bagera aho bari bageze. Byasubiye inyuma cyane ubwo Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafataga abasirikare be, imodoka z'igihugu ndetse n'ibindi bikoresho
akabiha abasirikare bakajya kugwana n'umuhari wa M23 hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikomeje guhangayikisha ingabo ndetse n'abasirikare ba hano mu Burundi, dore ko amakuru atugera hari uko n'ubundi bakomeza gushirira hano mu miseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhari wa M23 uratangaza ko abasirikare b'Abarundi nta kizatuma badashira hano ku rugamba, dore ko umuhari wa M23 washyize hanze imibare ikomeye cyane ku nkuru dukesha Kivu Morning Post yuko hari abasirikare barenga 550 b'Abarundi bakomeje kugwa muri iyi migwano. Iyi mibare yagaragajwe itera ubwoba abene gihugu cy'u Burundi, bavuga ko iyi mibare ari myinshi y'abasoda n'abasirikare bakomeza kugwa muri iyi migwano. Umuhari wa M23 binyuze mu muvugizi wa mu rwego rwa politike Laurent Kanyuka yagaragaje amakuru akomeye cyane avuga ko leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo ngo bakomeza guhisha ibyavuye hano mu migwano, ndetse bakagaragaza ko ari bo bishe umuhari wa M23. Umuhari wa M23 wagaragaje ko abaguye muri iyi migwano ku rwego rwo hejuru ari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, nk'uko uyu muhari wakomeje kugenda ubitangaza. Mu nyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa. Ndirakobuca we yarangije gushyira ukuri hanze, dore ko uyu mugabo n'ubundi asanzwe avugisha ukuri hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze amakuru akomeye cyane avuga ko umutwe wa Red Tabara uri guterwa inkunga n'abantu bakomeye cyane, ndetse yanagaragaje ko ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuberamo ubugambanyi bukomeye cyane. Ndirakobuca akomeza kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane, akavuga ko uyu muhari n'ubundi udafise imbaraga zo kwataka igihugu cy'u Burundi, n'ubundi ngo byagizwemo uruhare n'ubugambanyi bukomeye bwagiye bukorwa n'abajenere bagiye batandukanye. Uyu General Prime Niyongabo niwe wagirizwa ibi byaha ndetse no gufatanya n'uyu mutwe wa Red Tabara, nk'uko amakuru agenda abitangaza. Umunyamakuru wacu uherereye ahangaha mu gisagara ca Bujumbura yatugejejeho ibyaya makuru atubwira ko umujenerali Prime Niyongabo n'ubundi akomeza kugenda akekwa bivanye n'uko ngakomeje gukekwa ho gufatanya n'uyu muhari wa Red Tabara. Uyu muhari wa Red Tabara ukomeza kwigamba bikomeye cyane ko leta y'u Burundi n'ubundi bizashyira bagatembagaza ubutegetsi bwa nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi uyu muhari wa Red Tabara ushinja byinshi leta y'u Burundi, dore ko ivuga ko leta y'u Burundi yananiwe kubahiriza agateka kazina muntu ndetse n'ihohoterwa, kwicwa bya hato na hato, urugomo rubera mu bisagara bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa ko rero uyu muhari wa Red Tabara ukomeje ngo gutabara abene gihugu. Ni mu gihe kandi uyu muhari wa Red Tabara utangaza ko uzashyira ukagera ku ntsinzi ugahangana na nyicubahiro General Evariste Ndayishimiye. Uyu muhari wa Red Tabara kandi ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hara muri Kivu y'Amajyepfo imyaka itari mike, kandi ni mu gihe u Rwanda rwo rukomeza kugenda rutangaza amakuru akomeye cyane ruvuga ko rutari inyuma y'ibi bitero kandi naho ruhuriye n'uyu muhari wa Red Tabara. U Rwanda rukomeza kwiyama igihugu cy'u Burundi rukavuga ahubwo ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje gutera inkunga umutwe wa FDLR ukomeje gufata ibyicaro hano mu ishyamba rya Kibira. Amakuru yatugezeho nuko twarijwe n'umumenyesha makuru wacu uherereye ngaha yatugejeje amakuru akomeye cyane avuga ko ubu FARDC ndetse n'umuhari wa FDLR bakomeje kwerekera hano muri ishyamba rya Kibira mu myimenyerezo ikomeye cyane barimo kugira barebe uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Umutekano w'u Rwanda abanyarwanda batangaje ko ukomeye cyane biciye banywanyi bacu. Cyambere n'amakuru nk'uko twabibemenye kubagezaho amakuru avugwa ijya no hino, avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka France 24, bwiza.com ndetse n'amakuru tugenda tugezwaho n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino hano mu mujyi wa Goma. Amakuru ahari nuko mu mujinya ukomeye cyane ingabo z'u Burundi, SADC, ingabo za Tanzania, MONUSCO, Wazalendo, Mai Nyatura ndetse n'abacancuro, yewe abo bose bamanuye ibikoresho by'intambara ahangaha Shasha, Mweso ndetse na hano
mu mujyi wa Sake. Biravuga ko ku musozi wa muremure bikomeye cyane, dore ko izi ngabo ariho ziri kwerekeza za FARDC bikomeye cyane, mu mujinya ukomeye cyane. Ni mu mujinya batewe n'umuhari wa M23 kuko ejo umuhari wa M23 wivuganye ibitwaro bya kirimbuzi by'ingabo za Tanzania, dore ko uyu muhari washwanyaguje ibi bimodoka bya Burende bikaba ubuyonga, warabirashe koko biba ubuyonga nk'uko amakuru umumenyesha wacu atugezaho agenda atubwira. Yatubwiye ko kandi byateye umujinya cyane FARDC, bitera n'aba bambari bose ba FARDC umujinya ukomeye cyane. Muri iki gitondo rero benshi bakaba bakomeje guterwa impungenge n'iyi migwano ikomeye cyane. Baravuga ko haraca uwambaye bitewe nuko FARDC, MONUSCO ndetse na SADC bifunze mu bigwanisho bikomeye cyane bagabye ku mutwe wa M23. Ku makuru akomeye cyane umunyamakuru wacu yahise ahamagara Major Uwiringoma amubaza amakuru y'ibi niba aremamo koko. Umumenyesha amakuru uvugira Burundi News TV ngaha mu mujyi wa Goma yavuze ko kandi yavuganye na Major Uwiringoma uvugira urwego rwa gisirikare rw'umuhari wa M23. Uyu nguyu kandi ngo yamutangarije amakuru akomeye cyane avuga ko ubu ngubu ntabwo bafite kandi nabo biteguranye ibigwanisho bikomeye cyane. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko iyi none hari intambara y'urudaca, intambara ikomeye cyane igiye kubana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha kandi baragaragaza ko umutwe wa M23 utagiterwa ubwoba n'ibitero ibyo ari byo byose. Baragaragaza ko niba indege zaraje nizitera ubwoba uyu muhari wa M23, abazanye imodoka zisanzwe batera ubwoba uyu muhari wa M23. Ibyo bigenda bigaragazwa n'abakurikiranira hafi iyi ntambara ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ingabo za Tanzania n'iz'i Burundi zatakaje abasirikare benshi cyane mu ijoro ryashize, dore ko imigwano nyuma y'igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyatakaje abagwanya. Ahangaha abasirikare bahari bahanganye n'umuhari wa M23. Ni mu gihe kandi umuhari wa M23 n'ubundi wahanganaga n'izi ngabo ndetse bikarangira ingabo za Tanzania zibigwemo bikomeye cyane. Igitero shuma cyatewe ahagana saa sita z'ijoro ahangaha kuri uyu muhari ku byicaro by'uyu muhari wa M23. Amakuru atugeraho ndetse nayo turi kugezwaho n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya nino bakaba bari kutugezaho amakuru akomeye cyane bavuga ko abangaba n'ubundi baburiye ubuzima muri ibi bitero, dore ko umusirikare ugera umwe ku Burundi ndetse n'umusirikare bagera kuri babiri, abasirikare bagera kuri babiri ngaha mu gihugu cya Tanzania bashimangiwe neza ko baguye muri iyi migwano. Abandi ngo bakaba baburiwe irengero, bakaba bakwirakwijwe imishwaro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko umunyamakuru wacu yatugejejeho iby'iyi nkuru kuri ibi bitero byabaye isaa sita z'ijoro, yatubwiye ko ahangaha aba basirikare b'Abarundi ndetse n'Abatanzania bagabye ibitero kuri uyu muhari wa M23 ari umujinya wawe bakoresheje ndetse barakubitwa karahava, bararaswa karahava. Bikaba biri kuvuga ko rero ko hatazwi neza, usibye abo basirikare babiri baguye muri iyi migwano, hatazwi neza imibare ya nyayo y'abasirikare baguye muri iyi migwano nk'uko amakuru agenda tugeraho ariko abishimangira. Ahangaha kandi bavuze ko ari abasirikare benshi bari kubungera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mashamba ya Shasha, ku musozi wa muremure ndetse n'ahandi mu mujyi wa Sake nk'uko benshi bari kugenda babitangaza. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kwibasirwa bikomeye cyane n'iki gisirikare cya M23, dore ko abangaba n'ubundi ngo biyemeje guhangana n'uyu muhari wa M23. Gusa mu bigaragara abakurikiranira hafi iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza ko abasirikare b'Abarundi n'ubundi bakomeje gutesekera ku rugamba. Twerekere ku makuru akomeye cyane, dore ko hari abasirikare ngo bagera kuri 30 banze kujya mu migwano b'u Burundi. Ni mu gihe kandi babonye bagenzi babo bagwa mu migwano ku munsi w'ejo, bavuze ko rero ibyo batabyemera byo guhora bagwa mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nta mushahara ngo bari kugenda bahabwa nk'uko babyemerewe na General Major Evariste Ndayishimiye hamwe na Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe abasirikare b'Abarundi bashinja leta ya Gitega yuko ikomeje kugira uruhare mu icwa ry'abasirikare
basirikare baherereye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko babitangarije Burundi News TV. Badusabye ko tutavuga amazina yabo kubw'umutekano wabo, kandi batangaje ko leta y'u Burundi nta nyungu n'imwe bazakura muri iyi mirwano usibye gutakaza abasirikare b'igihugu ndetse n'abenegihugu hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeje gutangaza amakuru akomeye cyane bavuga ko ibi ngibi bizagira ingaruka kuri General Major Evariste Ndayishimiye utari kubahemba ndetse namenye n'imiryango yabo. Ni mu gihe abasoda bo bakomeza kugenda bagaragariza Burundi News TV ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi binyamakuru byanditse kuri iyi nkuru harimo Maisha DRC Congo, Kivu Morning Post n'ibindi binyamakuru byanditse kuri iyi nkuru bivuga ko abasoda b'abarundi bari gutabaza bikomeye cyane, bavuga ko batswe amatelefone ubu ngubu batavugana n'imiryango yabo, kandi ngo nka FARDC, SADC, Wazalendo ndetse n'indi mitwe bafatanyije kurwanya umuhari wa M23 bavuga ko abangaba bafite amatelefone. Aba basoda bagaragariza Burundi News TV batashatse ko tubagaragaza amazina yabo kubw'umutekano wabo, bavuze ko ahangaha batewe impungenge cyane n'impamvu yatumye bakwa amatelefone. Ibi ngibi bakavuga ko ari ukugira ngo leta y'u Burundi igume ihuma amaso abenegihugu batabona ibiriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuburira ubuzima kw'abasirikare benshi ndetse n'abasoda bagiye batandukanye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo bakomeje kuhaburira ubuzima. Mwakoze kutwumva no kubana natwe muri aya makuru, turabakunda cyane. Ciao ciao.